Malo tau mau Piveni ko kore mo ke u whatapu ki he ngai whatapu ko tope ku wha o atu pe mi heni ka ata mua e whainga maari ko ni Piveni ke whakahoko toi e tau Piukala ma anga maheni ko ia ko e Fatufonua fo o pe mo Piveni Piukala pe mi tonga iki o ku whataonga pe ku ongolerea tu ke tiki mo tolu ki a pina e tau Piukala ma pa mo toki ka taki o se atu pe tau Piukala ma ka koe e Piveni foko e whainga maari lere ieni ke whakahoko tai tau Piukala ma ka taki pe ke lava o whahoko atu he houa pongpongi hange koe kumuanga maheni ki ai ko hinga koe lahi pe ngai whatongia pa ngai moua kai ke lava mao hawhainga maari ai ka koe ke maloto mo Piveni ke li ake Piukala ma hawike ko pau mawhenga pe ke o atu mo pe i he wiki ko toa pe ko hinga ke tau kau whataheni pe aku whamalo atu ke tiki mo tolu mo lava ke mo humai ke tau kau whatah he tau Piukala ma e Piveni fia foki ke tau tari pe Piveni Piukala pe mi tonga eki malo ke mau taimi pe malo e Piveni fai whatongia pe mi tonga eki hena whewheha ke tuanga koe ai whanua pe whewheha ke mo tau tuanga whapolitika re malo solo malo ke mau whakamare pe katak pe he
tolo mai programa nei lai faki fatongi o ikeni Koi. na mo whanau mai pe ko ngahi toilaka ngahi mea pehena e hoko whanuan ka koe e faki hopo pe faki kele ko toki a kama ye ni e whahoko ki programa Koi e Piveni ko ilo e pifoki koe kau e ni he taimi fe mo ikina au pito ke ngata he ngahi whatongia he ngā ue koe na ku ke whakahoko ngahi tokoni ku ke whai whakamau anga i he hopu kere me ngahi whia mau tokoni ko ia ka ku kamata whoke tau wharearea ku huu whoke wharearea he tainimi hoko atu e nau honau whatongia koe ku nau wanga maheni ki ai koe talanoa ki he tau patseti i he mahina koe ni pe whoke he mahina katu pea ku lahi e pe ngahi isiu kehe whakapolitikare mo ngahi isiu whakasosiare ngahi mea i he ako pea mo tawhaki kehe o ku hoko he tainimi pea ku mahu inga pito ke whai hatala noa ki ai ko ilo i pena e lava lerei a hono whakahoko koia e tohi tangi koia na te whakahoko ke office de palasi o ku kei nofo pe mo kakano e tohi koia i he tuunga koe ni ngai mea whakapolitikare i he tō wholofola. Ka kore peke taki ka mata mai me he tuunga koe ni kui ai he tau whare area. I he nau tuunga koe ni ku nau tala noa ki he patseti. O ku hange ke te au koe patseti koe nina o stufa mai ai utohi ia koe ia o tufa takai holo ke kau me mi pa i he mahina ko osi. Ka koe aku whai e tālanga he tai nimi koe he o koe ki te hariri uia neongo tō wholofola e ne awhi. O koe hanga ho wakai ki ai. Malo a pitsolo pea kore pe ke hu whanga whatapo kau hoko tai pe ai ke e koe tānoa mone nau pe whahoko mai ke tā ki kamata mi ai e koe kamata pe wharearea koe ni he wikeni moe nau moe mahino mai oku ai oku ai mama o asi me ngai mui tāno koe me lahe a honi tāno e a wharearea koe osfogene ai whamatala ko he pure anga e nau budget statement ni koe anga e nau palani ka kone pas mai ni fui pulu ke whahano siwi e ka whafonga pene Maria pita ngahi isiu na o hake. E ko hono mo oni foki koyanga maheni. Mei o mai pe o nau talanga i pe mei alu pe mo whainganga maheni ko ni tō wholofola. Ha upe ai olunga aratu pe mo tari wholofola i olunga pa koe tānoa e pacheting tānoa i pe olunga teke nau e tresi. Ai ngahi isiu mo oni sai ka koutui lahi nai hanga he tō wholofola o whakaivia kau whakafonga kakai. Ke nau lava o sivi i o whakatatau. Interrogate pe te naha scrutinize o whakatatau ke tō wholofola. Mea koko oku maari he anga i sio he whatonga he ane nai. O asi mai oku asi mai mahu inga ia e kau no pere. Koi. E uke toi moni mea. Nai o mai he tō wholofola. Koi. Koe ta polo kalama whoko koe ta tala noa he whaunga, he sistemi. He sistemi lolotonga, mo e mea oku nehanga, oku malava, ke palo pare mai ai tau lalaka whakurikare. Ko lau maari e whoki ke identify kai lava o mai e kakai ako, me kau whaurao, o tala noa mai he solova anga. He kapau he ikai ke tau solova ngai palpare mongo ya. Taha whoke sovesta, ai isiu na tau race, mua mai peheta mea. Ai hange, ai asi o whehalaki hono to'o e tui. O ave, o hilia hange, hana ulu whaatano hange hawhi konga ao. Pea o ate ne kau whare o nau nofo na tō mawahe a mehe pure anga. Ka na tau whaatano a whoki ki he mahu inga, ke kei nofo pe tui i he kabineti. O hange pe koe fu i whaunga motua. O kai koe tau mua tatau.
ka koe tau mua nani me solo vai ai fotunga to fola he so Koi. so ko ki dano ke spaces ko me motu a Koi. ko ne se ape ai pare mia ia whakataha anga ai kau minista pe ui le vai ko kabinet Koi. Koi. pe ko ne se ape ai tu I he whakataha anga ai kau minista pe ui le vai ko privy council whatato Koi. Sai. Ka koe mawhai koe ke hono kawen kono whalere whanua nei no foi whatato koe. He se ai tui. Tui. Koe tui o whai tūtūni. Koi. Sai. Koe foi liliu koe ne tau liliu koe he ua noho o furu. Koe foi mawhai tūtūni koe nei pasi mai ke kabineti ki he paremia. Ke ne whai tūtūni koe ia. Ai me ai hono kawe ne whanua. Koi. Ai a ki au he whakaukau. Nai to ton ke iai pe tu iai. O whatahato koni. Ke uhinga ke well informed. Pea ni whakahoko mai pe ke pare mea mo kabineti. In a regular basis. O me au tokanga ia ki ai. Koi. Koi. Ko hana uhinga ni solo. Ke uhinga ka lava. Ke oe hange ka pate ke te whatonga I pe solo wai ki kulupu au ngau nohuna tolu ia pe he tala ko nau malu I tui. Koi. Pea rewa ki kulupu au nau tala nau tui ke te mukalati. Pe hange ile vai a ulu ua rewa whanua. Monla. Hange ku manga ua whanua. Ka ki au me whakaukau whakaputa whakasistemi. Ka pau nai a fio pe tu I he kabineti lolotonga. Ai ko kutala ko kabineti kakai. Ke imahino pe ko tu I kakai. Koe ke toi ai mawhai. Koi. Ke ne tu ni mea ke whai. Ka well informed. Koi. Koe watu pe koe kabineti o whamadala kia ne mea koe pe mai tui. Ko ki toka ngai tua uia ke mea koe. Koi. So ke whengawe aki ko ia. Tene hanga o mai peace and unity ki he laranga ai whanonga ai whanua. Koe foi mau en koe hono tuku mawahe. Pe awa te kakai kehe ia. Koi. Koe ko kakai au nau tari ui ke kakai. Hange koe whalere pureanga. Koi. Ea ki au koe foi solusini ia. Koe foi palpare mai koe foi solusini. Ke whakafoki tui. Ki hono tuunga he privy council motua. Ka ukikai ke toi ai executive authority he whatato ni. How executive authority ki he kabineti. Yo kei lo ka pau hoko foi mea ko ya. Nonga moni he kai ke toi hange. E usike te wate whakaukau ko ni. Koi. Na maasi mahino au pitoia kai ke toi lava he kau whafofonga ia ai kakai. O silence ai pure anga. Pe sivi pe wakawakai. Koi. He koe, te wate whakatago ni. Koe raki tala ngai pe koe wharearea koe whekau aki moe wakapuna. Ai real tonga. Ka moe ai ke fotu he pure anga e nau kautaha. Koi. Hu mai lewa pare mea ia whakotu mai he wharearea. O whinangalo I tui ke whahingoa kautaha wakafu o koe lulu tai. Koe whatoka ngai whai mea koe ai. Koi. Sai. Kono ri mai pe ona koe whai mea koe ko whinangalo I tui ke hingoa fu o. Ko os whakaukau e ka whafonga kai ia koe loto e tui ke ai ke whalere pufu. Wakapuna e pure ama. Sili tau eri e penauto. Sili tau eri e penauto. Koi. Koi. Ka ke whatonga ke mea koe. Ai, nai takai hake rewa pare mea moe mea teke mua mai tui. I na u whai tūtūni ko toapi. Koi. So ka mea ni ako koe hoko. Pe hangi ai pe ko nau pehe. Ko nau fu malo. Kai ke nau te whakau nau tō reti. Ke nau te whakawhipaki be. Sai. Hau koe tō whula. Hau ia taha mai o hala mea whai he pure anga. Pa te taha mai kovi ka whafufonga ka ke nau sivi e pure anga.
Koi. Solo. Ka pau nai hoko kau gon ko lau e au. Ke fio pe tui o sea he whataha ka minista. Pe au i rewa ko whataha tokon. Ko foi tau mua foi feohi anga ko ia. Ke feo ko taki ai pure anga e kakai ka moene a fio. Mea, ko ala te pare mea moene kabineti o whahoko ati ai. Ko ngahi ngau e fe mau me kakai ngahi mea enu ai ke mau whai. Ko ngahi lao e mau pehe. Na be mai mea fio whafofa. Pe tene be mai o kou whakaukau ka po te mo ai mea koe muki sio ngi ki ai. Pe he foi whengau e ati ko ia. Tene hanga o mai e pure anga tolonga mo mau uta. Koi. O foi mea ene taha nei tala noa mai he tokon pare mia malo. Whafonga toa ta fitu. Koi. O taimu nei whakahoko atu ai koe kau minista ai pare mia koe ni ki he mea fio. Nai whakatokanga mai ne a fio ki he labu. Ki a labu. Koi. Nai whakaukau e tokon pare mia tahai ai mea na kai ke fuwhi maari ai he mea. E whai he pare mia hamea ki ai. Koi. Kane kai ke ne whai hamea ki ai. Koi. Ko tupunga ina ni whakaukau ke ne fotu ke ne whakahifo e pare mia. Kau e isiu ko ia ai. Ka koe poini foki e solo. Koi. A pauna koe whaunga e pure anga. Whaunga whatahantoko ni nei ke iai pene a fio. Nane mei lalanga. Ngau waofi. Kene avoiti ai palpare mau tawala. Sai. Koe foi konga e koe ia. Koe konga ko fie foki au ke ai. Ai mahu inga koe ai society ke nau loko mo ui. Koe tohitangi fokoni nei ave. Koe ta program ko sina ta lave ki tohitangi nei ave ki whare alea. Uaki. Tohitangi uaki. Na tapos lave ki whare. Sai. Koe tohitangi rewa koe nei ave koe ki he ene afio. Koe lau maari e tohitangi koe ia. Sai. Na ta lave foko tohitangi koe na e ave ki whare alea. Na e whakatau mua ki he kau no pere, he ko nau tolu na nau hanga whotu e paremia. Ka nau popo i paremia. Ka koe pore anga oku i whare, koe pore anga nai. Popo i he kau no pere. Ka koe koe mahino mai tō wholofola koe ke whawhie maari e ke mea fio. Na uhi merewa ai toi tangi ki whare area. Ki mua pa nau tari ai tari wholofola, ke whai he kau no pere ho nau whatongia. Ono malu e ne afio. Aki e nau wharei, ai paremia na nau whiri. Koe ui ke ua na ulu kaua pe hange mo ulaloa a ene afio. I he whakafōtunga o e nau tolu tari wholofola ke nau wharei ke o mai ni toi whawhisi ke ngari koe hau ai hau. Ene tau mua pe sai. Kai ke whai he whare are ai ha mea. Pe toki asi mai foki. Toki asi mai foki he whalaite ia koe wike ko ia. Koe wike ko ia. Ai kakano e tohitangi. Ai tohitari. Tohitari whofola. Whofola. Na pespeta. Ngata kai ke ngata he pespeta ha. Kai ke iai ha fo i mea ia. Koe tau tānoa ni e solo. Ka pau o ku take he ene a fio ai foi extra mile ke alo ti te ila mai. Ene tō wholofola ke alo ti te ila mai. Kai ke utu au te iai hata i he me mi pau kau whare area pe moi pure anga. O kutoton ke hau whakaluku fua ia. Nei toton ke ne take ia ai foi mai re ua ia me iai ke hau ia toi ti te ila mai. Moi solution, moi time frame. Ke ngai mea nai osti te lai mai he ene afio. Na koe tari wholofola, ai ene pese taha. Kai kene te e trese ia mea taha nei hoa mai gani afio. Koi.
Ko me mo ke mua ke tata ki aloato loloto atu i fo i tohitangi pe mo e an ko hono wa. Ko mo ki o atu mo ki fehu i ko ni ku o mai he kainga ke o atu he konga ulaki ko na ki tala noa ki ai. Ki mo ke tata unu ke ta foki mai ke tohitangi. Okay. Ko konga ko ni ko na ke whaka na ke tala noa fo ko pehe ko ai ko tau pehe pe ko wakai ni a wenia me ta Piukala mo kon Fatufonua ka pau na whakafoki pe e fo i sistemi ia ke foki mai tu i ki he whakataha ko ni ku ai pare mia pe mo ni kau minista ka ke te ai mawhai na ro ki ai ki mua ka pau ave ke whainga fotunga ko ia tene lava ia o solo vai palo parema ko ni e lava rewa ke ni ilo e ngahi mea ko whahe pureanga pe lava pureanga o ilo e mea ko ku mo ko i kia e tamatu i ko whehui ko ni ko o mai ko ni ke eke atu ka te koe aia ko o ko uhinga ko o whaingo fua pia ke tau alu ki ai ko uhinga ke tau te fok pe tau ke fotunga ko na ula ki ai ki mua ko ke he pe ko kai ke te ia e mawhai i he tu i he whakatahatoko ni. Kore me ke whamahino ke mahino. I whoki ko ia o tu whewhere e sistemi ai. Ko ia. Ko mantu ko foi liriu. Ko ia. Ke alu koni o mai ke tokolahi fili ai kakai. Ko ia. Ave executive. Ko foi liriu. Ave executive authority. Mei he tu i i he whatahatoko ni o ave ia ki he pare mea i he kabineti. I he kabineti. Koi. Ka ko huinga foke e tala noa kuia ko foi whakaukau ke i tatau pe. Ka ko foi structure. So pa fai foi a sive foi whakaukau ia hono tonshea ai mawhai pure pe ko e covered. Koi. O ave ia ki he pare mea mo mea. Ganau te hana to liriu e foi structure. O remove tu i me he whakatahaanga na e ui koe whakataha toko ni ai na ia e kau minista. Koi. O ave ia tuku pe talamai o atu me le kau whare ko kau loa lotu. Ai o koe ke ia te ia pe ia mamahe. Os completely remove ia me foi whaunga. Whaunga. Ka koe whakaukau koe a ku ka pau nei ke nofo pe ia i loto. E foi whaunga. Kau kui kai ke ne toi current e ia. Ko lau maari ere wa o foi whakaukau. Ai ko uhinga tau ke nofo ai. Ke well informed tui. Ke oua ia hatai e whetoka ki ai pia moe pure ana. E mana tui kei tutun be ko nisi tone ko whanua ino o a tui. Kere katoa o tonga ni ko kere tui. Hei kai ke awea whakamamao. Ke mawahe mamao. Ke pehe koe ke inform. Kai ke o ate whamatala totonu. Te whanatahe mea ko ni he lao e o no. Koi. Ka ke sio he futaimi lahi ai vilo e lao e no i wharearea alu ke whatatoko ni foki mai alu ki wharearea te alu koe ni kui tua he taimini. Koi. From day one ka pau na i kai ke whina ngalo ai tui. Se taimini o te peke ilo hataha ia ko hae. Ko kei tukua ki i peia koe uhinga fo koe lae o no. Ma tui fo koe asika na e osi koe Royal Commission ko ia taha ngahi fo tu mai ai ke whakailo hia ai loa lot koe ko talaketi. Whakailo hia pe mo lot koe ko severe. Koi. Pea furihi ai e nau tolu e foi whaunga whamau anga o uhinga ai e foi lao e ono. Koi. Tai. O ke ia peke aho ni te gai peke lava hataha o whakapapau ai uhinga o alua tu pe ai foi lao ki whatahitoko ni te whoki mai peia. Pe kua au ka koe whakaukau whoki solo. Ka pau na i loto pe tu ia he time privy councils o alua te kau kabineti o brief ia ke ngai ngā au e mo ngahi lava mea mo hai na whakaukau ko lao ni na mai he kakai. Ko e angai ni hono lere e fui lao ko mea ne. Koi. Whai ngō fua.
fai ngofua. Koe fupaanga lahi whakamore. Mana tui koe meu totoni e ilo kakai. Koe paanga ko tō peo ngau ke pureanga. Koe paanga e me nau tukau. Koi. Pe tatau e peha no whakarea pehe wai paanga muri. Tau pehe koe paanga tokoni o ko mai. Ka koe tokoni mai koe a. Koe tau mua ka toa ia. Ke kakai. Ke rerea kai. Koe ia paanga tokoni a mai ka toko whaisino peta. Ko institution ko tokoni ko uga lere kai ai entitled kai to voice e naure o he umea ko ya ko formatala ko e piveni na ke pe he fokina e ko formatala ko ni ai tokoni pare mia ani ko to malolo atu ai ko tu ko uhinga ki a vuna fautsia na pe he na e Folfola mai tu I ki he taim kona awate ka minista ke tokanga ka lau ko uhinga ka akosita pe ko uhinga ka etuate pe ko uhinga ki anau aloa. Ako nga nawa loa No, nga aloa. Mai na po. Ko ia. Ko nga pe ke mai tahen ke mahino peka na tol ko hai na fa te fito ki ai mai na uhinga loa pe ke he na ka ke ne o mai hingoa ka ko fa o mai pe fa iku Ko ngai ne taha o mai he kau mea nau pe mai nau whanongo he ta ina rea ko a tonga tapula ki sa spohi o whika kuma tohi tangi na ne ngau ea ke rea ko ni ko pure anga eni na whiri he kau no pere ka ko tō wholofola fuk na pe he tō wholofola ko pure anga eni na mo whiri mai he kakai ka na whaha he tonga tapula ki ko pure anga ko ni ko pure anga eni na whiri he kau no pere pe ak tonu ko kau no pere ku na responsible ki he to fola ki na ai me ko mo oni mo to tonu ke tu ipa ku te fa mahino mai he taha ko ni ke te ki tala no mange he ta fa aki ko ia pe ku uhinga pe na uhinga pe he pe fa matala ko na fa hoko to anda pula ki o to ton ke mahino pe ko hanga ko dis ko fa no ga ko to fola he ko pure anga o ku fareni ko pure anga na mo fili ko anga ia e farea e ne afio ka pau te tau fehui e tau tolu ko pure anga ku fareni ko pure anga na fili he ka no pere he mana tu os na os fo tu atu he to ko lai taha o fili ka kai to ho fulu me he toko taha fitu. Toko lahi taha me he whiria kakai. Nau fua tu atu. O kui kai e nau whalala ke pare mia. Koi. Mohono pure anga e hau. Koi. Kako hai nane pou e pare mia mo pure anga e hau. O tupunga e nau pure anga. Koi whai wheu ia ke tāria. Koi. Mahino pitoia. Ata hoko atu tau a Piveni ko tu koe ke te a wheu e o mai. Ata hoko tau a ia i he tohi tang kon hono wape mono kakano pe laumari e koe na uhinga ai mahu inga i tohi tangi hono ua. Ko ia, nei hui fuke whakalame fuke ai e mahu inga koe ke loko mo ui e society. Hono sivi e ngau e pure anga he koe uhi koe nau tukhau. Taha koe whai tau mua re fuki a koe ai mahino pe koe he whalaite ai kakano e tohi tari wholofola. Koi. Ne o hake ai e tai whie maari o makatuunga he whakafotunga e solo. Koi. Soko e koe ke ngahi makatuunga nai whakatuu he tohi tangi. Nai pehe he tohi tangi o kai ke whawhie maari ai ngau e a whare area. Koi. Koi poine tolu nei o mai ai. Ulu aki ko hono tāpuni e whare area. He fu waha taimi lahi. Kai ke whakawawe a e nau tāri. Ke hau he fo open e wha historia. Koi. Koi. Ulu aki ia. Tāpuni e nau toi whare area. E foi aho taha. Ka nau o nau tolu ia. Ki kātoa ngā mai. Koi. Koe whamatala koe na e mai me he sea whare area. Foi aho pe ua na e whare whakataha ki komiti.
ko miti tari fola foi aho ua he foi me wiki ua na malolo e fare foi aho be ua ai ko kuhinga fok solo uraki ene tureki o tuai hange ko ke mahu inga ia ko ua ko ki taimina na Spain hono kau ke aha nau tari whakahoa ke taimina e tuku mai o kuneo si hanga pe whakafotunga ko ia ka kono tō lure he mahino mai ka kano e tohi ko ia ha mea ia ka toa ngai isiu na aite mais na pehe ko foi poine tata na aite mais mai ne afio ka ia foi aite mea tahai e tari tonu whakapatonu atu ngata pehe ki foi mea tahai na eke he tu ie whakamatala paanga whakamatala whakatau ka koe nau tari e tok o mai o se tau whare area koe ni kai fe tau whare area koe no kuhinga e tau wholofola ai kuhinga o se foi whamatala pacheti a koe ni pacheti koe ni tau kuosi ai koe nau pehatu tarisi ke o se foi pacheti koe ni pacheti koe mai ho whamatala ai a kia au na asi o wai ai no ai ko hono tari he whare area ke nau whakapasi ai kakano o tohitari wholofola pe ke ave ke ne afio. Ti e solo. Mau nofu pe o whakaukau. Ka pau na koe taimeni na kei mau ai he ne afio e executive authority. Fe. Talo e historia e whanuan e solo. Te eke au tari wholofola ki hen. Pe te eke alu haungo taki la lahi ke o whakahoko ke ne afio e nau tari wholofola. O hange koe tau. Koe take ai pure anga, ai koe pare mia. Moi take o whare area, ai koe sea whare area. Ko naua na whanonga mai ke o ate tari wholofola ke ne afio. Ko pehe koe mea mi eiki. Ke oua tene tari ke na aluatu whakahoko. He nai mei toi fu whakatupu i tāne, whakatupu hou hawa ke ne afio. Ai ka kano i toki. Rako koe ngahi makatunga e tohi tāni. Makatunga whikaua na wata e tohi tāni. Koe tai fie maari e ke whafotunga e pare mia. Pea moe kau minifta. Aki e na wona tol koe ki wawau pa na urea mai na toke public radio. So koe whi, ta fia koe he nau mau e whi. E whi statement koe na ase toi tangi la e leo whasio mi he na exposure. Koe whakaherea koe au o ko ho e au ia masi e solo ka pane. Pau nei ke mau he ne afio. Ai foi hano foi ni fo. He ko hange ni ko ke na hu ha na hange ko hange kalo mai hakuri ko ke u. Ai ko ke na no na tolo tokanga. He ko hunga he na os ile na to ko ke ha masai. So ko taia he ai ko weekend ko ai ko kau e mena as he ko tani. Ko weekend ko aho valu. Na fai to fla aho no ka weekend ko aho valu. Weekend ko aho valu na fai ki programa au kai pare mia ko te ko he pare mia he ne rea he. Te au kai ko ya. O mai pe ai ngai ka venga. To for ikai o mai pe kolona to mai to for ke taulo tu ye ni au kai yau na do ton ke na mau inga ia o perpere ngi ia i he
ono hinga ki pehe I holo ai anga I nau whakaukau ki tō wholofola. Pea koe whakarea koe, ai koe na hange aswa whepaki. Koe whakarea ia he minister whakarea he minister Lao. Kai, Mr. Lao. E ko papa tahanima. Lao tahanima. Koe ni whakarea na ia ka pau koe uhinga mai ai tō wholofola. Koe unga koe lulu tai. Kono whakarea he pure anga. Ai ko ngana nau tara noa tōkua I he kabineti. Ia koe ne tari na Piveni. Paremia. Ko mau hala me tonga ki wawau koe lulu tai. Koe whatongia ia pure anga. Ke ngahe hala ko ia ke mau ngau aki. Pei hene pehe. Ko pau ke puna waka. Ko uhi ko tau hala ia. Pea koe tari pe ia. Ko pau ke ave ki hene afio. Whanongia. Marina. Solo koe mana wasi I he tohi tangi. He whakasisi ia pehe pare mia. Pea moene kabineti. Ai ngeia moe langi ai hau. So ke fui wharea, ka pau ko ne huinga mai ke he lulu tai. Ono to'o he pureanga. So ke kuhinga koe foi direct attackia I ene afio. Koi. Ka pau na koe ne pehe. O huikai koe huinga mai a ke lulu tai. Koi. Ka koe ne pehe mai. Ka pau ko uhinga mai ko hunga koe to'o he pureanga ai wakapuna mea tīpalo o ngau e aki koe lulu tai. O wharere business koe lulu tai. Koi. Koi. O pehe, ai ko pehe foke he nea fio, mo wako ngai whanua te mo kālati, he koe whatongia e pureanga. Ke nau whakarere business pehe. So ne peha te ia, ikai, koe whatongia ne pureanga. So koe ni whamatala koe pareimia. Koe mea bea, koe tari wholofola bega ave ke nea fio. Kia mau tolu koni, la mau popo ke toi tangi. Na mau ongoi, o kua I o mō noa kau no pere, mō noa mo society. Ko haha no hui ngā solo. Koe tau kawe whaki, nā kau he tui ai. Koe tau kawe whaki, ai teke whakatemkalati, mohono whakatata ene a fio me hene. Toi kau he executive. Kio ngā kei mau hono ngeia moi perengesi o tūnga koia ke kei mau hono ngeia. Koe wharea koe akirisi. Koe ne afio, pe koe sino ne afio mono whare. Koe whakailonga ia, koe sign of peace and unity. O ha merino tūloa. Koe whakaukau ia, ke kei whakaapa I mo ngeia ia, kare hoko sino koia, ko sino ia une hanga oange amanaki ke merino pe moe tuloa ai whanua, ai kakai. O hinga rewa, ka pau te ke whanongo mai ke ngai fo I whamatala koe. Ka pau koe anga e hono tweet he pare mia moe kabineti ai hau e whanua. Solo, whakafuafua, hanga fast track ange fo I tispulu. O kai ke whai ha mea, kai toi wilo mai tui he tau fo ou. Toi ai ha fo I tafuru tatau he whare alea. Koe peu toi mahuinga ne fo I tafuru koea, peu mahuinga nge lai wewe ia. Koe, monla, ku... Koe poini ia o kunai uhinga e oa kau tohi tangi. He koe, siopa koe whaka osia ki rewa makatunga koe ai tohi tangi. O wai au mau solo pena ke os mau e lai hena os distribute pe he mea. O nau hanga rewa tuku aki I mai rewa kau no pere. O si feila koe whare area feila ai pare mea moene kau minista. Alu rewa tohi tangi o tuku aki kau no pere. Na nau amanaki rewa
e hanga he kau no pere o whahoko, ha whakafotunga ke whakamahino e nau kei pou ke ne afio. He kuikai ke whiri nau tauria he kakai. Ko hinga nau no pere ko hinga ko ne afio. Ko hinga nau no pere ko kai ke hinga nau no pere na to ko hinga ko pare mia me komunista. O hinga nau no pere ko ne afio. Pena to tonu ke atamaia. O nau mahuinga ia mi he ne afio mono ngeia, mono langrangi I pare mia ta me ne kapne. O wai o bebe tone kwaga ko. Koia Piveni ko tui ki ai pea ku tui ka kaitoko lahi I tonga. Me he ko tau mahina poki Piveni o ku whaapa ai ka kaitonga ki ha tau tui me pe mono whare he tataki ku nau whai. Pea ku nau tui apito nau tolu ki he mahu inga ai mea koe ni pena keito tonu ki whamaa ai tōwholofola koe ni. O mai heni he kau whanongo ai whehu ia ku manga. Whehu ia taha ka ku manga tolu ka tika teo whenga. Liga ke manga ono. Ka teo whenga pe. Na ko hata hapi me manga ono. Mahalo ko hataha me whetu ko ia he ku haa whehu ia o ngata vai ua ka kai ki alo ono kai. Manga tolu e whehu ia ka teo whenga peo ke uhanga peo o atu ke mahino taha ke mahino. Ko mai kone whehu ia o tamai taha koe ni oku whakaawhia ka nau tolu ai mahino ka ongo tohi tangi ne ua oku nofo pe I hono whakaapa e tui pia moe ne tō wholofola ke mahu inga pia mahino tō no whai he pare mia pia moe whare are a koe konga koni oku manga ulaka wheu tamai ia. Lo tonga pe ne whaapa koe ia pia ale tohi tangi ia pia tupenu kakaika ke tasis loloa koe. Solo, saya ele va ai mai ko na ko saya ai ko na ke o ate ele va. Koe. Ai foi mama ko ya. Koe. O wai ki fonua pe pasigi ko o Solomon. O wa na wala fa fonua. Koe. O ku faui mau ke ya ko USB ko. Ko pirikiki ko haga ko pirikiki. Koe. Solo. Yo tem no mai ki USB. Na o mai wala suti wala mau o ke ako. Koe. Ko na foki pegi Solomone. Na foki be na to o vete ai now e mo teunga. Ai civilize. Kana te foki be na to ke pirikiki. Eu fehu ia re vai mama ya ko solo o kuhanga he kau skola lahi o fehu ia re vai pe ko fere foi time fra mama o madu ko solo mode papu ambe na alwe tau fanga kui na kawe mo ta kui solo o fa Wala avelotu go iki. Solomone. I Solomone mo fisigo soili pulu mo sayama fa pea na wo fai me. Kana tuaie ai alo civilize. Kana fa kau lewa ai ngahi pureanga fatata ko ya ko teni fetukutuku mai kakai me fai na fa kau ya. Koi. Yo me wanda mali. Ko foki ko fa na wa go me USB. Na nau ostui wala pena tole palangi na foki go na foki pena to ga te foki pena tole ya tui ai foki te uma pirikiki go ki foi filo be mo ki foi filo ta fa ki ko mana wasi solo na sai tau be apa tau te kai ta tau ke ta boy tau ate tau go di solo ko konga ta hai mau fa fotunga ki I fare ki ke ne afio. Koi. Ui ko mau inga ia he kai ke. Solo ko te ki I ke ange ka koe. Koi. Malawa fe ke fare I hata. Pe te ke o atu ho whakau ke hata. Totolo atu. Pene tai. Koi.
Mahino pita ai fei o ku whainga ko taha whoki a Piveni ai whainga taa ai taimi lahi o tau whainga i ke tau whai ai whainga ngāu ai whainga ulunganga pehe whakatonga pehe ke tau he whatunga motu a pehe koe whainga tuunga pehe whainga ke totolo kai whainga ke o atu me whare i e taimi tata oh yeah e solo whakataha nia tēnā ko mea ko ni ko mea ko ni whahanga mau pe ki ki o rea i au koe ka kono mo ni so na pe ni fa ora tu mau pe ki api ka ko pe au tarangi kai ko hai i he tau whanga kui nā nea ko i tau tolu ko whaka apa koe oku whao he tau wala he koe mama lo tu mo ya ko ka au oku i kai ke pehe ka uhange ka te au a ho whakarea ko ho tui pe tau wala ko ho tui e whapapa ko no vete pe tau wala ko no vete whapapa pia ka lahi o fu tau wala pia lahi o fu whapapa ka sisi no ki tau wala sisi i ho whapapa pia ka ke ka tae tau wala oku ke tae whapapa ko kuanga e whakau e solo he kuanga ko whawhatanoa ko ngahi nau e nia o civilise ki mua he lot whakalistiane koe pena tawanga ke tau tolu ia o hange ko mou ia kau wharesi ai whakakakano mai o tu a whakamata lerei koe o mai e mea ko tau pio whafotunga mai externality koe ai si e tau tokanga ki he mea of the inner being internality koe Piveni o nai ai koe pesi e taha ko ilo mahalo koe ha no hingoa political intellect koe ha na e prini mai e ula ita pia prini mai te lotong koe ne wālau koe ni ho tasi loloa pia prini mai wa ita whare tu i nau tapu mo nau tolu nau teunga pe tui pe tasi loloa mo ngai me pe pia mai ne mola ita tuku hake tafa aki o whi komo nau kata i ko tako pe si hange pe ko ia ke tupu pe ko whare tu i ho muasi mai ta tau to fu aga tu mai ka ko ka ta haina de hanga o ai e foi ko ka tu mo ko ato e foi ko ka fa aus ko fe hui aku ne o mai ko ne tala mai ko polo kalama to e ulo e mama ko e kulupu peni ai e patoa he krobo na e pe he to ta ko ni ne fare de polo kalama ko to tangi ko ni ku mo fai ko to tangi lau no pe mo ai no ai ko hinga he ko to tangi motoria ke veteki ke tu i ke ne veteki fare area ka ku ia e patseti ku fe mau ia ke tari ia pakapa e veteki e matere vai pure anga ke te hanga au ia he ku ke lava tari patseti ai ko poini un e mai ke ko ko ia io o pe na me pe au ia ko ha foi fala fala pe ka mahino mai ai fa mataraia solo ko tai ilope ko tai ilope o os in place pe mechanism na os fai pe ta no se fale area fai ta no ke sino fe kau aki in a scenario como ko e tu i ke ne de te ke fale area ko ha u preventative measure fe mau in place or in place no ko tali o io o ku ai pe o ko kau o estética peloca kau ia ai ko lau fa kai ka tai ako ko foi mama ni o tai ne miki pe tau kolos pe he vai ta he halfa ka vai tai tau to ga he vai ta ka te o sanga pe o ai ko kau pe ana hange ko na ko foto mai o ke au ia ko tai ma si a pe ka ko se o ia e Piveni o ku ki fare area he ahoni o ku ma uive ka fofonga ka kai he osi ko ni ngai foi nga o me to tangi ko ni te foki mai ve ka fofonga he fare area he tala no ko ia
o moni au pitoi. Kau hangai foko whakatala noga nei. Ai mahuinga ko ke involved. Ai involved society. No kon foi mahuinga ai la kapa mo to tangine au gene afio. Ke ko uhinga fokia ai tu e solo. Ai kai ke fai he whare area ho nau whatongia ko no sivi. O ko tui solo o he kai ko hame ni au kuri. Kau e pare ai tui ko ni. Koi. Taimilahi ene ngau e whapurikare na ngau e mahe taimi o akirisi. Me taimi ne vevelai ai ngau e sivi e akirisi e pure anga. Koi. Koe more koe panga passporti. Koe tamatui koe nina e pare mia aho koe ya. Ngai taimi koe ya. Koe vevela hono ateki. Koe mea kon ke Royal Tonga. Koe vevela tu hono ateki. Koi. Kako ilo. Na e aman manitu koe rak fua ta uene puri akiris. Me foi fare area kaka. O tui koe foi tau pe taha puri akiris. I kuongo i ne afio e have fonua. Kai kene ke lava makata ki a hono ngeia mo hono langi. Kai hifo. Koi. Kai hifo koe ne sio mai koe fonua ingoto. So ke foi indicator na ni hana pipiki ai sio pipiki ai ene whakaukau. Koe value e tau paanga whakatau aki. Koi. He koe ne alu pe tau paanga o value hange halai pepa. Alu koloa mamafa. He koe no uhinga koe tau whakatau mai koloa me mōi. O whakatau hini he kakai. Pea kai koe foi value tokanga mai ke. Tokanga mai ke whaha ngā ue ke mitigate o liu e value ke ue alu ki lai. Koi. He koe mea nia oku e solo kau ki atu peo ki foi run through pe whakaukau koe ni ke sio ke whakaukau aki. Nau. Kata toki hoko atu. He koe hange koe ni. Talu no talanga i mo i le rei. Koi. Ai issue koe ki he mo i le rei ai kakai. Te gai ke tau sio tau tolu o ki ai ha whahinga ngā ue. Tau sai, kau hanga ai, kau ate whakaukau koe ni. He koe mea au nau nofo pe nau tolu i whare maha ki nofo pe na tolu. Ka koe mitigation e solo o... Koe hata taimi ka pau e... Koi. Tai pe, moko tu e la tano pe koe mai lava pi hei ta. Koi, koko ki hoa ke taimi ka usai pe. Ka te wahe te mea koe ni he tene o mai foi mama. O koe tui so te tau inaska atoa. Koi. Koe o koe foi tala noa na ai o whaiwa. Koe tama toke tāgo, koe tama ko pen kaso na kau he kau minista ago ni bureanga tala o Donald Trump. Koi. Koi. Sai. Koe historia tama koe ia koe fofua uri na e qualify i tafa uto. Neuro changing. Koi. Pea koe fofua uri na ne hanga tafa ai Simon's twin. E pipiki koe he ulu o whakatau moilo. Koi. Koe historia talu me he historia koe whainga tangata o au mai ki he taimi koe ni o Penkasoni. Te gai te tafa ko taha foi Simon's twin pe koe foi koe pipiki he ulu o mo ui. Koe ita ku mate loua, pe koe mate taha kai mo ita. Sai. Nai, raki qualify pe ki tama ko ni pe o hangi gai ke ne hanga. Koe foi assignment ke onga mahanga me i sia mani. Koi. Nai whenga me mahina tolu, ai nofo ki tama ko ni o whakakaukau i pe anga whewhe ne e tresi foi. Ai foi. Koe me pena ne hanga ilo i. Me pena ne hanga ilo i koe uhenga mate koe excessive bleeding. Koe lahi whanoa toki. Me pena ne hanga ilo. Koe uhenga mate koe whanoa toki.
Kai. Ha urewa tēne whakaukau. Ka pau te ulawa o ta ofi ai toto me si topu. Kai whai e fo i ngā ue. Kai. Pea tok tuange mai ai toto me si topu. He ko winga he ko umea pena o i he mala e pea me tikare ai tawha koe mafu o ta ofi. Ke ki mate whakataimu. Kai whai ngā ue whakametikare pa tok whakamo'u. O se foi hoa ta. So koe mea na whakahoko koe he tangata koe. Koe palo pare mana e nofu he tafa he ulu. Kana kai ke aluia tafa he ulu, ha uia ka mata tafa he mafu, ka ofi mafu ke oe toi pamu, toki alu rewa tu usi he ulu, tui e mea koe pa toki hao rewa, whakatou moiro ua, fua taimia na whakatou moia. Ka koe molare ta noa solo no foi he mea koe ni. O kui kai ko ha ilo fo ou whakameti kārea na uhinga ne solo wa. Kana ni ngau e ake common sense. Ai me ako ko uhinga le rei ki ai. Pana ni ngau e ake pe ia ene ngau e whakapolitika rei ko me ko uiko common sense approach ko common sense policy. Te taimi nei hawa ngau whakapolitika rei. Sai, kau foki mai tā noa ke mea ko ni solo. Ngai mea nei tokangia ni a fio. Whetau kaki ke kai ke tau whai ha mea ke mitigate aki. Whakasisi e importi, whakalahe tau exporti, kai sisi e tau whakatau aki, o tupunga e trade deficit, o maulalo e tau paanga, ka tau huma i koloa, maa whawhanga ko tau kakai o nau maha. Sai, hanga oti whakaukau koe ni. Ka pau nei hanga he pureanga o ame hasirini ke whakaivia kau tautai. Completely different dia pe me he mo uilere. Sai. Whakaivia kau tautai ke nau hanga o flate marketika kai maa pe a kai rewa he kakai e ika kai whakasisi e kai e miti. Kai. So ke foi manga ue koe me manga tolu koe na ke toki o sukota mai. So koe rak foi manga e. Kai. Koe nau kai koe ika, si rewa e nau kai e miti, si rewa e tau huma e miti, si e tau importi. Kai. Ne reduce rewa e tau deficit. Sai, kai e ika mo i lere ka kai, si e hono mai foi a kau, si e mai. So ke foi ngaue, he foi feitu e taha. O kune tolova e ia, foi palo pare ma wha ni ma mono. Ko hinga I whata no solo ko koe ke mahu inga ko koe ki tau ngau e ake atamai lelei. Pako tui o ke hanga whatonga, ko uhinga taha o e ta polo kalama. Ke uhinga lelei ke tau tolu. Ai whaunga whakapolitikare, o tau whakaheke heka kia I tau whanau mo I tau kahau. Mono. Mahu inga a pito pe aku. O mahu inga maria pito fui whakatātā kou ke o mai. Ko solusi ni le rei ke solova. Ai palo pare mā ko ngā ke wakai e kakai ki ai. Ko fui ngā ue ke whai ne lava solova export. Whasi export. Mo I le rei he kaika. Ma ngahi mea pehe. Ko whaafofa pito fui whakatātā pe mahino e piveni. Wei. Solo ko haka mea na ngata I pata toki aru ke foi I konga ko ni he ko hinga foki na utaki foki e tala noa ki ai kan nei ko haka foi issue na o hake haka jau na ke ai mai ko ko mea ko lau mai ka o kai go Iyo ko na tala no pe foki ki nga ko nga tala no ki ai ke sio ko ni ki he pehe ko o kai ke mahu inga foi to tangi ka ku kanata o si tala no ta wai ku ai pe ngahi me tamai ya ku lau pe ya ka hatu ngai ya ku bete ki fare area ku ai pe hono iPhone ngai ke ka aki paseti koia iyo koia ne koia malo koia koia kau hange ko lau tuang pe nau whakau ko mal ko ki mawhana pe ko
whangi mea ke pe, kau nau tau, nau entai tolpe. Kau kai kau tui ke whakau, nei kai ke whakau, he kau tohitangi, ai taimi, ia mono mahu inga. Solo nei, o kai waifo ke ngahi mea e hui, o critical le taimingi, critical le taimingi, kau toi mechi kolo pe mo taimingi. He kono inga solo. Koe foi taimi pe na to don ke fai e laka. Ke taimi na ola te to ai to tali fola a falaite. O ala te support e ka kai he monite. Koi. Teria na to alo ne afio ka foi tunga o maua no atamai. Hai ho hau e fa fotunga. Ai na pehe anga whakau e toitani. Koi. Na e mei lava pe solo ke tolo e toitangi. Kai lopi e kakai. Kau kai koe poini e solo. Koe poini ke kehe ke aruatu. Ke mahino ke hene afio. That his people are behind him. O nau ke mahu ngaia hene honongeia. Tana e whai e ui koe ai. Koe ui koe ai. Ke ne ui whakavave e ia. Ai whiri hoko. Koe whiri hoko whai. Ai koe ose tau whao oski November. Ka koe konga koe kupfit fuite konisi tone. Malava pe ke ui mo. I November. He ose tau whao. Ka koe mea pea koe hange koe. Koe whakarea koe konisi tone. Koe ne ospe tau whao automatic pe veteki a wharearea. Uhinga e ku veteki. Koe ke toi whahwhata wharearea. Whakanatula pe he ose tau whao. Pau meilava pe he tuia o ui. O he mawhai tui o ui. Ai whiri lahi ke hoko e kimua te ke ose tau wha. Mahina kimua. Ko uhinga e whakaukau. Me be ko hange ko ai ke hange ko whakarea ko veteki. Koi. O hange wongo ke he. Hange wongo, hange disruptive. Ka ko hono ui. Ko mena avea ko e ui. Ke ne hanga o ui. Ai whiri fo ou, whiri lahi fo ou. He vaveta. O makatunga e mea ko niso. He kapau e anga e nau whafotunga ke ne afio. Whewhea e nau whafotunga ke kakai. Anga e nau etititi ke kakai. Hono whakamore ke nau tūhau. Koe hoha aia koe mehe. Mehe tangantapuraki pa moe kau bobo ai patoa. Kapau o koe ke nau pehemai nau tau. Ko halai veve ai pouhau mai ne afio. Te nau pehemai whewhe ko halai veve. Ai tangi atu ai kau whafonga e kakai ka nau tau. Solo. Ai mea maari nai whai he wharearea ne nai poku whetaki gai tatokanga. Nai tua tonga tapuru aki. O whoko tuu ke o mai mandui nei ai fui mea whou nai whai ni afi. Koe tatatu koe minista ko topeo talamai ne corporate plan. Whakamantala mai ne corporate plan. Ke mātu ngai patseki. Mandui hanga he fui tō wholofola wei fui machinery ke ngau. Sai. Osi pe koe nau whamatala corporate plan. Tu rewa tonga tapuraka ne nai. O kore ke na o mai ange haki progress report. Mandui ka corporate plan koe palan whatau tolu. Palan whatau tolu. Kau peheni rewa anga whakaukau. Na mai o kore ate ai pachet whakatau. Ke implementa ke foi corporate plan. Nei o ate tau gosi ni mangeau tupu miliona. Sai. Koe whakaukau kaka a tonga tapuru aki. Ki mua ke te o ate ono ngau miliona koe ni. O taton ke nau ilo pe hui fe ia rewa. O fe ia rewa ai ngahi ngau e nai whakatu mai corporate plan. He tau goni nai whakamore ke ni mangeau miliona. Ko ono mahu inga ansol. Ono mahu inga peheni. Ke nau lava ilo pe ko fe potu ngau e moi waa. O ngau e na lava le rei. O fe waa na kai ke lava le rei. Ta nau sio ko haunga na kai ke lava le rei ai. Pe feitu ko fe mau ke whakaivia ke mitigate foi whatongia ko ia. O nau sio ko ke feitu ko koe na lava le rei. Pe whakapapau i ke hoko ate foi nau ko ia. Foi function ko ia. Foi ke hoko ate. Ke ua te tōki la.
Ko mau inga ia ko o progress report ko na wa ke tong tapua. So tu mai le wa e pure anga ta mai tau fi he lao ke o mai. E to ko mai pe he o si ai tau. Koi. Solo na ta fatala no fu ke me ko business. Koi. Business o kwa haton o kwai ai hoto tau kei o kwai ai hoto tau kei o uhinga te tangut i business. Ka pau te ke hau mo tunga whakasosiare ke whakalere a ke business. Hange ko hau pe ko nga ko au ko whahu pe te hau pe ko nga ko au ko meitanga ke whakalere ke kau no whakalere business. Ta ai hau tau kei. Na whakotua solo ko business ko pau ke mate. Koi. Whaka na tula pe. Pea ko uhinga ia solo e peati. Ai mahu inga fai tō wholofola. He whehu ia mai he ene a fio e tau kei. Ka une whehu ia mai e tari ui. Koi. Hange ko ne whakarea pehe. Mou tala ki he kakai ke whiri mou tolu te mō mai ko e whaitotonu. Ka ko whewi si ti. Whewi si ti na os ote ni ma ngeau miliona tau ko osi. Whewi si ti ke makatunga o ate ono ngeau miliona ko e ni. Koi. Ai ko uhinga so hanga he foi to fola whakafoke fu sistemi ke taulawa si o le rei gai. Ka pate whatonga, ko ulunganga ia he tau geta. Ke nau te toka na toria ke o mai e whamatala ko ke makatungai e nau ngau. Pe u ngau e ko hange ko tanuhala. Tanuhala tamai ko koe ono miliona ku avi kai. Ka te au me pe tau ni te tamai ko ono miliona. O ku mahuinga ke o mai e whakamatala progress. Hange ko ni. Mou katak whai area. Koe ono miliona na o mai. Koe foi hala pe ia e ua na lavahe na lahe uha. Koi. Koi. Ke uhinga pehe. Sai. Ko paura na lahe uha. Koe hae tu e anga whamatala e ake tu e kahau. E te lahe pe uha. Ke whakafuafua. Ko wanga pe nea kala noa. Whaka general pe. Ka koe uhinga e whata noa mahu inga. Ono eke ke o mai e progress report. O paanga na nau whakamoreki. Tau gosi. Ke makatunga e nau tari. Ke manatui ko whai mea taha solo. Ke mahino e kakai. Koi. Ko panga no ngeau ko ni te kai ka panga no ngeau miliona. Ko ai ke tok tanak. Me kakai. Koi. Ke makatunga e nau tari ke tau o tanak mai panga ko ni me kakai. O toton ke makatunga ia hono whakapoto hono whakamore ke panga na o se oat. Koi. Pe i kai solo. Mahu inga au pito pe ko tui e Piveni mooni e whakamatala ke o mai. E ko pe mahu inga maari e pito e whakamatala ke whanongo pe ko mahu inga maari e pe ke kainga whanongo e whakamatala. Ki whaiwhehu iene taha Piveni ko tui pe ko me au se tataimi ke ta ki whao se ke whaiwhehu i pe taha ko ni watu. Ko e utamahe taha ko ni ko e tō wholofola ko ene a fiona me kaunga tonu pe ntanoa na ia ki he wharearea pe mo e pureanga. Ka koe pure hono tolu ai whamau anga na kai ke ai kana kai ke kau he tō wholofola. Ka ku uhinga ku lahi hono tau o hake mau pe koe oku iai e o koe pe corruption ia ku hoko he whamau anga ka ku hange ia ki he waka e wheu e toko taha koe ni o koe ke tui pe he ne a whio he ne mea koe ke whakakau e whamau anga ai mahina ku lele lei pe whamau anga. Ka kone eke mai koe haho wakai ki ai he ku o koe ho umea whai whamau anga. O koe mo onia he whakarea koe na o kuiai pe paluparema i he whamauanga. Koi. Pea o kou kau, o kou pehe, o kou monu ia i he engaging ai hopo koe ni kere kere. Koi. O kou e ki hopo koe nau tala noa tu koe ai koe nau aloa o ke whamautangi. Koi. Pena ku whai tohi fo ke ne a fio. Mau mai whetu take ke tresi mea koe pa mo e ne kauwhafuhon kere kere. Pea ose mau whe mai noa ke ko stepu hoko rewa koe io, koe whare i lewa koe ki ai koe
tohi tangi pe taha e lava ua e leo kakai i hene afio. Koe appointment ia mo mea si kau tamagoe pa ke lava e sai. Lolo tonga koe ngau he foi mea koe ko te mau ki whare i me ki kau loia peo mau whenga wea. Ke mauhanga ke whakahu ha application ke whakamauanga. Ke toi review ange ai uhinga whakatonga koe foi kupu i lao na mau whae hopo. He koe tūtūni koe ai lao. Mandui nau hanga o atu ai mau o kehe. Ai whakaton lea he kau pālangi me vesi whapālangi. Ai vesi whatonga. Ka koe ui koe tūtūni he lao koe Interpretation Act. Ka paurewa e iai whetōkaki. O pion he clerical o error. Kai alu ke moni koni whakauhinga, kua pau ke pure rea whatonga. Koi. Sai. Aia koe foi application e na ulahi e moa he wikeni. Ke whakahu ke whamauanga, ke kore ke whamauanga, he koe mea koni te toi ki pe moe ke tui. Ke nauhanga o review ange, he koe sio, taha ngai makatunga o awei mea koni e whamauanga. Na pehe he whamautangi, koe fua taimieni o ku whehu i ai ke address ai foi kupu i lao koni. Koi. Lahi taha ngai hopu peheni au na wase pe nau toria kai ke nau. Ka koe fua taimieni whamauanga uraki. Ua, na e whakahoko mai a me minista kere mo e minista koe ground law, mo e solicitor general koe ground law, office koe ground law. O kui kai pe mau nau toria whakamatala. Whakamatala tokoni ke foi lao hono liriu ko he vale tahiwa whahiwa. Koi. Ko ngai mga tunga nisol. Ko hunga o ku more nau ko ia. Ke nehanga o tokoni e whamauanga ki he taumua o foi lao ki he hoko ki he kere. Hoko ki he taloni, hoko ki he nokopere. Ko foi lau marie ko ia sol. Ko ui ko talamai o more, ka ko ui ko no fuafua o hake ni he mea ko whamauanga. O uhingai e toi kore koe ni ke nau review mua whakatonga. Ai uhinga intention he rea whakatonga. Hange ko glave ko ki mua solo he mea. Ilo e whakatonga nga i ke kau whakamau, wawa i ke kau whakamau lahi ko i aini ko ni palestine he mea. Unau os hange, unau os tau whehia mai pe nau dolka. Ai o si kai ke nau ke remain nau toluia ke nau observe ai element of justice. Koi. Koi. He koe mamai o maalunga ange. Neo ngoai pe ko pau ke nau uphold ke nau toluia ai unbiased element. Kai lava ke tone nau sio ke justice. Kako ko fotua ta solo le hapo ko ni. Kono moni ko mau hapo be madoge tu e ulu. Okay, why money me aya ko ne osko ni no faile me ko ni ko toki mau o ai ngai fo mata fo ka fa wa. Ka ko ne osko ya. Ko ha nga tanga ko te to tangi tu I ke fo tu ha Royal Commission kere. Koi. Ko ilo no mau nga solo. He ko threat ni ke tu fa holo. Ka pau te tu kuange ke isko ni. Ke hoko ni ko foi tutu unia. Koi. It's a threat ke tu whaholo. He ko tu whaholo ke taloni, tu whaholo ke tofia, ko tu whaholo ke kere. Koi. O kala noa I he rea whatonga une ngau ke whai rea ko ia mohono hako. Koi. E whainga taa ke tala ke hao e whamau palangia, he ne whakatongia whakapalangia tala mai, ngata pe he generation whikaua. Kai ia foi statement pe ia he fulao kere whanuan, moi konisu tone, one tala mai au ngata he generation iwa. Ai foi rea koe tuku whakaholo he hako. Koi. Moni apita.
Piveni ko tui o ku mahino o pito ai konga koe ni. Pea ku kakunga koe ta taimi, ku ose ta taimi ta inimi. Pea ko tui ku os mahino le rei a pito ai u konga koe ni ku ta tala noa mai ai. Ko tui ta toki tala hoko ate hui kaha ua ta tala noa ke ta Fatufonua. Fo ou pea mo ta toki sio ai ki he taimi ki he iwi mālohi ko ia. Hono whakafok ke kakai pe ko e hame hoko ke tuunga koe ni e mamahe koe na sea osi me koa tim ki sio ke ngahi whakataha whai ke ngahi kolo toko lahi apite kakai ko nau kamata ke nau foki mai o tuu mai ki ai ka ko hinga ko mea fua foki ia whakapolitikare e whanonga whakapolitikare ko e kakai ko e whiri ko e kakai mo asi mai ko e kakai ka he kai ke tatu e hoko atu ai ko hinga ka ta toki tala noa he kusai pe he ku kei taimi lahi pe whiri ka ku o atu e whangamari ko ni ke te whamaapopo mai pe ka ta toki hoko te hui kahau. Malo pinsol e ko mahalo ko hea te whatanoa alu ke mea lahi koe ni ka ko pehe ke whiunga i pe ai ka toki hoko atu pe hui kahau mo whamaapopo mai ai pe o mea o waluki pe kai ke mama lele pe mahino lele e whakatoa whamalo pite ma whangamari mau te uwhinga pe kono moni solo ko lahi au pito ai se moi kina moi mea he u lalaka whapikare koko ko lahi ki he ngau e whai tobo tangata ki pia ko mui ofi au pito ai anga ai whanonga whapikare whanuan he osi ange koini ai tau wholofola ko pehe ko e saving grace in whanua neongo lahe ngai taimi nau whaangau e tua ke solo ai whirea koini tau whenga tau whitutuku mai me he pureanga whakafahu o kai ko uhinga ia o kai ko uhinga kuia ki hataha solo ko uhinga pia ko foi sistemi koini o kulotonga ngau whamsini ai pureanga he taimi ni o te kei ke tau whetukutuku pai tau tolu me whakapo uri. Tau kei nofo pe tau tolu he whaitutu uni e mawhai, ka kai ke whaitutu uni. Matui nau whatara noa ki moa. O kuhinga tūri ko he ngā ue, ko i kai ke lava operator mission ngā ue, ke operator kilomita tolu nima ke houa. O kuhinga no tūri ko ngā, ai ko kuhinga kai ke nofo ai mawhai ia, i he sino e CEO poko pure ngā ue. Ka nofo e mawhai ia he ngahi outcome ko ngahi indicator ko o hange ko wharea ko he ne awhio. Mou tala mai ku maalunga e tau tunga wha ekonomika. Ka koe ni ku hange hala i wewe e tau paanga. Ai ko me e totonu ke whai tūtu uni. Ai ngahi outcome poko indicator. Kau kai ko sino. Ku whafoke whatanoa ko ke mahu inga ko ni mea ko ni tōwholofola. Ke foki hi whawhare area, o whaitu tūni ha u mea mo oni. Ka ewe, he koe anga ne ai whakaukau he whanuan. I kai koe mena na ustara mahi minista. Ai ko ha tala mai pe e ha mawhai, ha mea, o hoko e koe whoi mo oni. Ko le tōwhula whala ne a whio kai ke koho ore au hange pe halai wewe. Ko e ola, ko e fua e ngā ue ko i o me tala mai mea go mo. Ai o ko kai malo e mawhai a maari e ka tatoki hoko atu he kono moni he ko uhinga tau whinga ke vete pe taha pe whanki issue he mama pe ai lau maari e mo tau mua uhinga ai ta tukai ke ki polokalama oia hai malo pito e Piveni pea ku whawhawha pito ai polokalama pea ku whamalo lahi atu o kei tuk taimi mahina o pito pe whemo e kina ka ku tawhinga pe tau ai he whemo e kina ke ta unu takai holo pe ko ngā koloa pe ke lere pe ai polokalama ko ngā ko se tau kakai ko ni ku nau tuk taimi mau pe o mamata he polokalama pe ku whamalo lahi atu o whatu ke te koe pe mo ngā ue ku whahoko i tongana ka te toki whilonga ke ui kahau malo pito malo ko ngā taiha mo polokalama ko ia Fatufonua fo'ou pia mo Piveni Piukala pia me tonga eki pia ku whataonga pe ka inga na e ongolere ia tu ai polokalama ka te mo tolu
whamalo lahi atu kati mo tolu he ngahi talanoa le rei koe ko mo whahoko he polokalama pia ku kole mo ke atu mo ki whanongonongo koe ni ke au atu ki apina koe ki whanongonongo ni a konseti lahi ai kainga koe vai ko puna i Aotearoa koe ki whanongonongo konseti lahi eni ki he kainga vai ko puna i Aotearoa koe konseti ku whai i he whiawhi ko a pongpongi ka pau na e ngalo ia te koe e tau ki konseti koe ni mana tu iange ko a pongi e whakahoko e tau konseti kainga vai ko puna ki apseasi katolika ko ia i onehanga. Ko e holo katolika i onehanga ku i loa ko e Our Lady of Assumption. Pia ko tu asila ko fika hiwa fitu o e Calway Street i onehanga. Taimi ono ki e hoko e tahataha kamata e tau konseti. Ka ke iai hao whahinga pikinga pemi he vai ko puna ko e tau konseti eni, ko a pongpong. Ko aho eni na e whai ke tatari a pongpong, ke e whakahoko ai e tau whenga paanga, ke tokoni, ki ho tau kolo ki pēa, pe mo e vai ko puna. Whakai ki, ka pau kua hamea ku ke te whia mao ke tānoa ki ai, whitu taki ke sekeritari ko ana sivare i he telefoni noa ua taha, noa walu, whahiva, ono ua. Noa ua taha, noa walu, whahiva, ono ua. Kei ki ngā tai whamalo lahi atu ki he South Pacific Loans, Talek Tupo, pia moe tokoni ko tope ku whahoko ki he tau ongo ka lava o whakahoko ai ngahi polo kalama ko ni ku whakahoko atu i he wike ko tope pe miheni. Whamalo lahi atu ki he South Pacific Loans, noa valungeau, valu, hiva valu. Fia mau no ko toa peo ke whahoko i Aukalani Nuusila, te ke lawa o whetu utaki mai ki he whika koe ni. Whika whaingofua Stalek Tupou, pia mai kaunga au e koe South Pacific Loans. Noa valungeau, valu, hiva valu. Koe South Pacific Loans, tene tokoni i koe i hao fia mau paanga, pi ha fia mau no ka hoko mai. Whamaro lahi foki ki he Faustina Construction, i he nau tokoni ko tau pēk whakahoko, o lava ke kei whakahoko e tau prokalama, koe kau tahalanga eni i Iuta, te ke lava, te nau lava tokoni ke te koe, ha whahinga ngau e langa te. Whitau taki he valu noa taha, wha ua nima ono, no noa. Valu noa taha, wha ua nima ono, no noa. Kei ke ngā tai koe kawa. Koe tau kawa koe none kiti, kawa trading. Kei whakatau pe kawa, ta mai lopio ke toi lahi apite kawa nau api ke whakatau mi ai maa kona pe toi ifo i hono inu noa ua taha noa ua whawha hiva taha ono walu noa ua taha noa ua whawha hiva taha ono walu koe ngatai e tau proklama ke auni e kainga whataung pe kua ngolere atu ke te mo tolu koe hiri pe ha mini te whanima miheni e hoko atu rewa e tau prokalama ko ia langa whanua a rei matua i muri. Ka mo mea.